cijenjeni gosti, sve vas srdačno selam i pozdravljam. Dobrodošli na tribinu koja se organizuje u sklopu ovogodišnje manifestacije Lastavica 2021. Tema ove tribine je izrazito važna za naš identitet, ali i našu opstojnost na ovim prostorima. O temi pod nazivom Korijeni bošnjačkog identiteta govorit će moji uvaženi gosti, muftija Hafiz dr. Meludin Efendija Dizdarević, dr. Elvir Duranović i profesor dr. Hajdin Husein Spahić. Na samom početku imat ću priliku da pozovem predsjednika Bošnjačke zajednice kulture i preporod Zenica, dr. Hajdina Husein Spahića, da nam nešto kaže o historijskom aspektu Bošnjaka, odnosno njihovom nastajanju i kako je stvari došlo do nastajanja imena Bošnjaka. Bujno, profesore. Hvala lijepo, uvaženi gospodine Isakoviću, cijeni posjetioci, assalamu alaikum i dobrodošli. U nastavku ću nastojati da iznesem osnovne karakteristike, tematske karakteristike ove naše današnje tribine i da odgovorim na 3 pitanja. Prvo, šta je korijen u društveno-etnografskom smislu? Zašto uopšte korijen bitan? Drugo, ko su Bošnjaci? I treće, šta je identitet s posebnim osvrtom na bošnjački identitet? Nećete mi zamjeriti zbog konciznosti samog izlaganja, zapisao sam ono što sam planirao kazati, ukoliko bude potrebno osvrnuti se na neka pitanja nešto detaljnije. Na pitanje šta je etnografski korijen Bošnjaka i zašto je uopće bitan, nije lako dati jedinstven i jednostavan odgovor. Korijen je bitan kako u biološkom smislu, svaka biljka ima svoj korijen i znamo koliko je važan za biljku, ali je važan u jednom demografskom, sociološkom, etnografskom smislu, u društvenom kontekstu. Bitan je korijen za narod kao kolektivitet, odnosno kao politički osviještenu grupu koja predstavlja naciju. Ona treba znati svoj korijen i svoje porijeklo. To je bitno prevashodno zbog spoznaje samosvojnosti i izgradnji svijesti o vlastitoj datosti, posebnosti i postojanosti. Zamislimo da kao pojedinci nemamo svijest o svojoj prošlosti, o svojim precima, da se naši potomci nas ne sjećaju. Koliko god nam se to činilo zastrašujućim i nemogućim, budimo svjesni da je gotovo identično stanje sa kolektivnom datošću, ali s jednom vrlo bitnom razlikom. Mi na pojedinačnoj osnovi kao individue dajemo sve od sebe da ne zaboravimo naše pretke. Čuvamo sjećanja na njih kroz usmena kazivanja, zapisivanja, fotografije, međutim, na kolektivnom nivou potreba za očuvanjem korijena je ista. Međutim, postavlja se pitanje ko će to raditi. Dugo je Bošnjacima trebalo da shvate vlastito stanje kolektivne svijesti i posebnosti. 2 faktora su utjecala na to, unutrašnji i vanjski. Zašto je to bitno? Bitno je zbog očuvanja vlastitog opredjeljenja u najširem smislu te riječi. Vlastite slobode, vlastitog mišljenja, vlastitog svjetonazora, vlastite vjere. Jednostavno, bitno je. Ukoliko nam korijen ne bude bitan, i dalje će nam drugi objašnjavati ko smo, odakle smo, ko su nam preci, kako da se izjašnjavamo. Jednostavno, oni će nas označavati shodno svojim mjerilima i u službi vlastite politike, a znamo kako je to završavalo i to baš s njihove strane. Uvijek isto s tim što nakon 1995. imamo presude za genocid, udruženi zločinački poduhvat i slično. Žrtva ovih zločina u centralnom fokusu zapravo bili Bošnjaci muslimani. Zapravo to nas drži budnim i na oprezu da spoznamo i držimo kolektivni identitet. Interesantno je naglasiti da je Švicarski etnografski institut GENEA pokazao da u strukturi BiH stanovništva Iliri učestvuju sa 40%, Germani sa 20%, Kelti s 15%, Slaveni, vjerovali ili ne, s 15%, Huni sa 6% i Tračani s 4%. Što je bitan ovaj mali procenat Tračana? Procenat 4% tračkog elementa u BiH u naučnom smislu je plodonosna naučna hipoteza, pošto ona u historiji Srbije i Hrvatske nema naučne vrijednosti iz razloga što po rezultatima GENEA instituta tračkih etničkih elemenata kod Srba i Hrvata nema. To jest nemaju u Srbiji i Hrvatskoj. Još je u arheološkom leksikonu Paškval je naglasio, leksikon BiH, da na tlu BiH
može se raspravljati o kultu tračkog konjanika. Sam naslov Hadžijahićevog dijela Ko su preteče Bošnjaka vrlo indikativan. U članku on govori o besima i o brojnim autorima koji tvrde da su besi preteče Bošnjaka. Hipoteza o Bosni polazi od tračkog plemena Besi, koje je naseljavalo područje Trake i koje su s tog područja prognali Bugari. Vremenom je područje koje su naselili Besi sredinom 6. vijeka dobilo ime Bosna. Po pitanju porijekla imena Bosna i Bošnjaci postoji više teorija, a ovom prilikom ćemo izdvojiti dvije. Prema jednoj, stari Slaveni su donijeli ime Bosna svojim doseljavanjem u centralnu Bosnu s kraja 6. i početkom 7. vijeka. Neću mnogo vremena da vam uzimam u objašnjenju ove prve teze, preći ću odmah na drugu koja seže nešto dalje u prošlost, vijek 2, daleko prije doseljavanja Slavena na ove prostore. I na toj strani, na strani tih naučnika poput Petra Skoka, postoji tvrdnja da sve veće pritoke rijeke Save nose predslavenska imena, što je vrlo interesantno. Tako ime rijeke Bosna predslavensko i vezano je za Bese, tračko pleme koje naseljava Bosnu prije Slavena. Evo još neki autora koji se slažu da naziv Bosna, Bošnjani, vodi porijeklo od Tračana. Ivan Frano Jukić bio je bosanski franjevac koji smatra da su Besi preteče Bošnjaka, te da su Bošnjaci prije došašća Hrvata i Srba u ove zemlje došli iz Tracije, prognani od strane Bugara. Još neki bosanski franjevi su bili pristalice hipoteze o Besima kao fra Lovo Androšević, fra Anto Knežević. I Sali Sitki Hadži Huseinović Muveki također zastupa hipotezu o Besima pretećama Bošnjaka. Sve navedeno ima smisla ako i samo ako bude u funkciji snaženja vlastitog kolektivnog samopouzdanja i posebnosti, uz puno uvažavanje drugih mišljenja i njihovog prava da istražuju vlastitu povijest, te da interpretiraju kako oni kao kolektiv to smatraju tačnim. Mi Bošnjaci jednako tako imamo puno pravo da bez upliva srpsko-hrvatskih nametnutih, tendencioznih i sebi prilagođenih interpretacija radimo na naučno relevantnoj interpretaciji naše historije zemlje Bosne i naroda bošnjačkog. Vidite da i danas traje upravo organizovana, nikako slučajno organizovana i sistemski provođena akcija ruiniranja bošnjačkog identiteta. Najaktuelnije pitanje, pitanje bosanskog jezika. Vidjet ćete kad budem govorio o elementima identiteta zašto je ono važno. Ovo je odgovor na prvo pitanje šta je korijen i što je korijen bitan, zašto je važno odakle potičemo i ko smo. Ukoliko nam neko bude drugi objašnjavao ko smo i odakle potičemo, sigurno ćemo se naći u situaciji da nam nametnu određene političke, pa čak ideološke koncepte u koje ćemo pasti i koji će neslavno završiti. Vjerujte, nakon što sam istraživao ovo pitanje pripremajući za večerašnju tribinu, bio sam slobodan da zaključim, iako je bilo naših i političara, intelektualaca koji su tvrdili i 1918. da nismo Slaveni, ipak je preteglana linija na čelu sa Spahom i Čauševićem koji su bili na tragu da jesmo i da je naša budućnost u budućoj južnoslavenskoj državi. Ne bih ovo detaljnije obrazlagao, prešao bih na drugo pitanje, ko su Bošnjaci. Razlikujemo dvije grupe, naravno, ljudi koji razumijevaju Bošnjake do 93. i poslije 93. godine. Zbog toga što još uvijek u bošnjačkom korpusu i naravno narativu našeg naroda postoji razlika po ovom pitanju. Nešto sam detaljnije istražio i ovo pitanje, dozvolite da vam predstavim rezultate ovog istraživanja. Ukoliko se okrenemo ka onom dijelu našeg svijeta koji ne razumije bošnjaštvo baš najbolje, ono do 90-ih i poslije 90-ih, kao i onima koji ga svjesno ili nesvjesno krivo interpretiraju jer su pogrešno učeni o bošnjaštvu i identitetu Bošnjaka do 90-ih, onda se naš zadatak čini nešto kompleksnijim. Kao što smo prethodno iznijeli, sredina 6. vijeka bi mogla biti označena kao period u kojem se na ovim prostorima javlja preteča termina Bosna, kao i stari Bošnjani. Nešto jasniju sliku imamo nakon 10. vijeka, odnosno pojave prvih pisanih tragova srednjovjekovne bosanske države. Ime Bosna je već tada etablirano i usudio bih se kazati u tadašnjim diplomatskim krugovima dosta poznat. U tom vremenu u zemlji Bosni su živjeli pripadnici mnogih naroda, ovo je važno sada da ispravno percipiramo, poput Dubrovčana, nije bilo samo Bošnjana, evo bilo je Dubrovčana koji su se bavili trgovinom,
Sasa koji su se bavili rudarstvom, Mlečana i stanovnika drugih dalmatinskih gradova koji su također bavili trgovinom, posebno trgovinom robljem, ali su jedni od najbrojniji bili Bošnjani. Oni su po mnogo čemu bili specifični, nije isključivo postojanje manjeg broja Srba i Hrvata u tom vremenu u Bosni, ali je njihov broj bio toliko minoran da su vrlo brzo od strane Bošnjana bili asimilirani. Specifičnost Bošnjana se ogledala u njihovom društveno-političkom uređenju, pravnom sistemu, ali i svakodnevnim odnosima gdje je dominantnu ulogu imala crkva bosanska. Sada ću vam iznijeti 8 tačaka po kojima su Bošnjaci i Bosna srednjeg vijeka kao Banovina, pa kasnije Kraljevina, bili specifični u okolini, znači susjedne zemlje uopšte ne karakteriziraju ove posebnosti, niti koju državu u Evropi. I to govori da smo bili specifični kao narod. Ne možemo govoriti o naciji do 19. vijeka nigdje u svijetu. Nigdje u svijetu do 19. vijeka ne možemo govoriti o naciji. Dominantan koncept identiteta je vjerski identitet koju sređuju s religijom. Onog čija je vjera, njegova je i država. Evo prve karakteristike. Vladar u Bosni nosi titulu bana, koja je riječ mongolsko-turskog porijekla, znači slavan ili bogat. Nije dolazio ban u Bosnu načelom primogeniture, niti majorata, niti ultimogeniture. To su tri principa po kojima se dolazilo na prijestolje u Evropi. U Bosni vladar dolazi na čelo države isključivo na prijedlog i pristanak bosanske vlastele. Drugo, vladaru u radu pomagao sabor. U taj sabor u Evropi, koji se različito nazivao, ulazili su predstavnici zvanične crkve, bilo istočne ili zapadne, od 1054. Međutim, u Bosni dominirajući njegovim radom vlastela dominira radom, ali nisu ga činili predstavnici crkve bosanske, niti u njegovom radu učestvovao vladarev sin. Treće, dok se na evropskim dvorima tog perioda nalaze robovi, pretežno ne kršćani, pošto je crkva branila porobljavanje kršćana, bosanska vlastela nije držala robove ili robkinje kao kućnu i drugu poslugu. To je bio redovan slučaj među prosvjetljenom tadašnjom evropskom gospodom. Četvrto, gradsko stanovništvo srednjovjekovne Bosne, za razliku od evropskog gradskog stanovništva, nikad nije oformilo poseban građanski stalež koji bi utjecao na razvoj političkih procesa u zemlji. Nemate autohtoni gradski stalež, zato nemate ni buržuje, nemate ni buržoarske revolucije na ovim prostorima. Gradsko stanovništvo pretežno u Bosni čine stranci, skoro sve od 14. vijeka nema domaćeg gradskog stanovništva. A politički faktor gradskog stanovništva u Bosni nije bilo nikad. Peto, u Bosni nisu postojali crkveni feudi, niti obavezna davanja stanovnika u korist crkve bosanske, bilo kakvog feudalnog tereta koji je bio redovna i zakonjena pojava u Evropi. Crkve ništa niste morali davati. Šesto, za razliku od drugih posebno okolnih feudalnih država, u Bosni nisu postojali, niti su bile poznate kazne u vidu batinjanja, mučenja, sakaćenja, razvidom odsjecanja ruke, osljepljivanja, paljenja brade, lomača, vještica i slično, što je bila redovna pojava u Evropi. U Bosni nije bilo ni kazne lišenja slobode, pa čak ni kao zamjene za smrtnu kaznu. Sedmo, brak je bio vrlo liberalan institut kod Bošnjana, vrlo specifičan institut. Franjević se žale Vatikanu 14-15. vijek da sve mogu objasniti, ali brak Bošnjacima da nikako ne mogu objasniti da je to sakrament. Bošnjaci ga tako ne doživljavaju. Osmo, srednjovjekovni sepulhralni kamen dobrih Bošnjana je stečak i specifičan je samo za Bosnu. On je upisan na listu kulturne baštine UNESCO-a, ali kandidaturom 3 države, odnosno 4, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. I ovo je klasični primjer da opstrukcije u Bosni i Hercegovini su takve da ni ono što je autentično bosansko i bošnjačko ne možete upisati isključivo ispred Bosne, u ime Bosne i Hercegovine, jer imate 2 faktora koji rade u interesu drugih zemalja. Evo činjenice zašto stečak nije ni hrvatski, ni srpski, ni crnogorski, kamo posla. Evo činjenica, na području BiH nalazi se brojčno najveći broj stečaka, 60.000. Broj njih u Srbiji je 4.100, u Hrvatskoj 4.400, 3.500 u Crnoj Gori. Ova područja, ti stečaci se nalazi u nama susjednim zemljama, s područja srednjovjekovne bosanske države. Tako 19. vijeka granice su, ajde da kaže, definitivno došle na ove današnje. Područje koje se nalazi u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji, stečaci je bilo područje srednjovjekovne Bosne. Vratimo se na stanovništvo Balkana da steknemo još jasniju sliku. Prije rimskih osvajanja, 138. godine prije nove ere, Rimljani osvajaju Balkan, provinciju Dalmaciju, sad uzmu ta pitanja, već drugi vijek prije nove ere, Rimljani osvajaju Balkan, romanizuju cjelokupno stanovništvo osim Grka. Nakon pada zapadno rimskog carstva područje Bosne dolazi tračko pleme
Besi o kojima sam govorio, da bi se početkom 7. vijeka doselili i Slaveni iz područja od Dnjepra, Baltika i Karpata. S tog područja znači dolaze slavenska plemena. Takvo pomjeranje Slavena potisnulo ostala germanska plemena. Slavenskom invazijom i naseljavanjem Balkana pomjeraju se stariji narodi, međutim tragovi njihovih života ostaju tako i u Bosni. Propast Rimskog carstva i pojava novih barbarskih država, udaljenost Bizanta, blizina Vatikana i pretenzije Ugara, prijetnje iz Raške i Duklje, ne Srbije. Nemate Srbiju, državu Srbiju, nemate do, hajde da kažemo, prvom obliku pod nazvom Srbije Dušanovog zakonika, odnosno cara Dušana, a definitivno do 19. vijeka kao autonomnu kneževnu Srbiju. Srba kao nacije nemate do 19. vijeka. Ni u Srbiji. Nisu Srbi nacija do 19. vijeka, do 1830. godine, a i samu narodnost i ono političkog elementa koji su imali gube prije Bosne, jer Osmani osvajaju Smederevo, odnosno Srpsku Spotovinu prije Bosne. Sve te okolnosti dovele su do posebnog, jednog specifičnog organizovanja crkve bosanske vlastele, koja po svaku cijenu treba jakog saveznika u borbi za vlastite feude. To je vrijeme, kao što rekoh, srednji vijek kada nema nacija, ali imamo vrlo jak vjerski segment identiteta i identitetskog određenja. Analizirajući povelje bosanskih vladara, uočavamo da termin bošnjanin je korišten u 3 različita konteksta. Evo ko su Bošnjani srednjeg vijeka. Pripadnici crkve bosanske su se nazivali Bošnjani. Simbioza bosanske vlastele i crkve, koji su bili nosioci plemenskog i teritorijalnog ili zemaljskog imena Bosne i Bošnjana. I treće, termin Bošnjama označavano je dosljedno slavensko stanovništvo koje je prelazilo sa stočarstva na zemljoradnju, čime riječ dobri Bošnjani ili čovjek sve češće identificirana sa zemljoradnikom. Odatle termin Bošnjani, ljudi Vlasi, se identificira sa zemljoradnicima i stočarima. Ovdje je odnos između socijalnog i etničkog identiteta, odnosno elementa. Vremenom će ti Bošnjani kao pagani od 13. vijeka postepeno prelaz na kršćanstvo, od 15. intenzivnije na pravoslavlje, da bi od druge polovine 15. u najvećem broju prelaz na islam. O razlozima prelaza na islam i postepenosti ima kompetentnih naravno sagovornika i to mogu govoriti ovom prilikom. Tako su Bošnjaci zapravo u vjerskom smislu troslojna komponenta koja je bila inkorporisana u njihov identitet sve do 19. vijeka. Molim vas sada da na ovaj dio obrate pažnju. Od tog momenta, od 19. vijeka, počne, i to 1848. odnosno ovdje intenzivnije 1850. 60. i 70. nevesinske puške. Od tog momenta počinje proces rastakanja bošnjačkog multikonfesionalnog identiteta od strane susjeda, a u svrhu njihovih nacionalnih programa i teritorijalnih proširenja. Znali su susjedi da moraju nametnuti Bošnjacima, pravoslavcima, srpsko opredjeljenje. Vidjet ćete činjenice kako su to radili. Katolicima, Bošnjacima, hrvatsko, da su Hrvati, a muslimanima Bošnjacima objasni da su poturčeni Srbi, te da ih valja vratiti vjeri pradedovskoj. Nakon što bi uspjeli na tom planu, ciljano su išli ka razbijanju Bosne i njenoj konačnoj podjeli. Mi smo imali 2 izbora. Otići, ostaviti svoje korijene i metak, sve što smo imali, ili ostati i braniti se. Ta dvojba, plašim se, prati nas i do danas, samo je to podignuto na jedan viši nivo perfidnog omražavanja vlastitog identiteta, zemlje, države, naroda i slično, prevashodno danas kroz medije. Nije problem otići iz zemlje, problem je i kad odete rad za zemlju. I da pokušamo odgovoriti na treće pitanje, šta je identitet i što je poseban bošnjački identitet. Općenito posmatrano, identitet je individualna karakteristika, osobina po kojoj je predmet ili osoba prepoznatljiva ili znana. Pitanje ličnog identiteta, ko sam ja, pitanje društvenog identiteta, ko smo mi. Identiteti mogu biti spolni, rodni, dobni, seksualni, rodbinski, jezički, vjerski, nacionalni, regionalni, mnogo ih je. Bošnjački identitet, kao što smo prethodno iznijeli, po mnogome je bio specifičan još u srednjovjekovnoj bosanskoj državi, Banovini, odnosno Kraljevini. Pošto identitet označava posebnost, mi isti na planu bošnjaštva možemo posmatrati u 2 ravni. Prva ravan je bošnjački narodni identitet, a druga je bošnjački nacionalni. Ovog nema do 19. vijeka, ovog drugog. Ne samo među Bošnjacima, nego među i Hrvatima, Srbima i drugim europskim narodima. Posebnosti bošnjačkog narodnog identiteta, pazite, narodnog koji obuhvata sve vjerozakone,
predjužnoslavenska i južnoslavenska tradicija, bosansko bogumilstvo kao srednjovjekovni etnički supstrat Bosne, kulturno nasljeđe, narodni običaji, vjere koje sve do 19. vijeka nisu bile preprekom da se stanovništvo sve tri vjerozakona identificira Bošnjacima, bez obzira što su se muslimani, kršćani i pravoslavci razlikovali i po kulturi stanovanja, specifičnoj arhitekturi, ishrani, odjevanju, narodnim igrama, muziciranju, međusobnom ophođenju koje drugim manifestnim oblicima ponašanja ljudskog života, u slučaju vjenčanja, rađanja djece, odnosa prema novorođenčetu, sve do smrti, odnosa prema umrlom i sl. Bosanski jezik, pismo, bosančica, glagoljica, Arebica, Alhamdulillah, književnost, tako dalje, životni prostor, jedinstvo različitosti i komšiluk su zajedničke crte svih Bošnjaka, bez obzira na njihovo opredjeljenje, versko opredjeljenje do 19. vijeka. U osmanskim ispravama Bošnjaci označavaju i muslimanima sjevernog i srednjeg Balkana koji govore slavenskim jezikom, ali ne samo oni. Naime, u mnogim dokumentima za Bošnjake osmanskog perioda postoje različiti izrazi. Bošnjak Kavmi, Bošnjaklar, Bošnjak Tajfesi, Bosnavi Takini, što označava bošnjački narod, pleme, etničku grupu. Vremenom Osmanli razlikuju dva pojma za stanovništvo Bosne. Bosnavi Bošnjak, kao pripadnik naroda u Bosni, i Bosanac kao oznaka za stanovnika Bosne iz bilo kojeg naroda. Tek početkom 19. vijeka među naprednim slojem bosanskog društva sve tri konfesionalne grupacije stanovnika u Bosni, a koji su se dotad proglašavali Bošnjacima, međusobno razlikovali po vjerozakonu, počinje sazrijevati svijest o modernom nacionalnom identitetu, koju su među bošnjačkim katolicima i pravoslavcima počeli širiti i vjerovatno definitivno nametati propagatori nacionalnih ideja iz Srbije i Hrvatske. Tako je proglašavanjem oblika pravoslavne katoličke narodne svijesti elementima srpskog i hrvatskog nacionalnog identiteta začeo se tada i među bošnjačkim muslimanima proces pokušaja određivanja i samointerpretacije vlastitog kulturnog i nacionalnog identiteta. Navedeni procesi su trajali prije svega politizacijom i nacionalizacijom vjerske pripadnosti, gdje su muslimani i Bošnjaci prosto ostavljeni u procijepu na jednoj strani jakog vjerskog osjećaja pripadnosti islamu, a što je bilo uslovljeno osmanskim političkim sistemom baziranim na tad vrlo tolerantnom vjerskom konceptu, to jest zapovjedi la ikrahe fid din, i na drugoj strani ne evoluiranom nacionalnom identitetu za koji u Osmanskom carstvu nije bilo razumijevanja. Bošnjački narod je tako već u 19. vijeku bio izložen vrlo perfidnom razbijanju od strane susjeda, baš u onom periodu kad je narodnost prerasla u nacionalnost, kad su susjedi krenuli putem vlastitog nacionalnog uzdizanja. Ranije u Bosni nije bilo srpstva niti hrvatstva. Pazite sada, pomanjkanje srpske nacionalne svijesti u Bosni tokom druge polovine 19. vijeka uočljivo je po tome što se nešto poslije 1863. osniva društvo za širenje srpskog imena u Sarajevu. Nosioci organizovane srpske propagande u Bosni i Hercegovini su prvo bili učitelji srpskih škola, mladi trgovci i trgovački sinovi i kaluđeri. Oni bi izlazili na sarajevske carine dočekujući seljake kojima su govorili da se ne trebaju zvati hrišćani nego Srbi. U jednoj direktivi iz 1867. Vaso Pelagić navodi, citiram: svaki učitelj treba da nauči prvo svoje učenike, a posle svu ostalu varošku dečicu, koja god umeju govoriti, da kad ih kogođ upita šta si ti mladiću, pa da mladić odmah odgovori, ja sam Srbin. Dobro bi bilo kad bi se neki dobri ljudi našli koji bi dječici po koju krajcaru za to darivali, da se tim u njima još većim pobuđuje revnost k tom govoru. Na drugoj strani, hrvatski nacionalni pokret u Bosni nema dugu tradiciju kao ni srpski, ali se razvija znatno sporije. Međutim, gotovo istovremeno sa osnivanjem srpskog društva u Sarajevu je osnovano hrvatsko društvo sa zadatkom da iskorjenjuje ime Šokac, a mjesto njega uvodi ime Hrvat. Savremenik tog doba Tomo Herkalović piše, citiram: kad je Božić opazio šta Srbi rade, prepade se da će Bosnu Srbi osvojiti, te se podiže protiv toga i nastavi usmeno u konzulatskim društvima i u hrvatskim novinarstvu dokazivati da je Bosna hrvatska zemlja. Kraj citata. Obišao je sve rimokatoličke manastire i parohije u Bosni. Cilj je bio da se Bosna pretvori u Hrvatsku. On je učinio za Hrvate što je učinio pravoslavni komitet za Srbe. Mjesto katolika i šokaca ubrzo zauze mjesto Hrvat. Međutim, hrvatski nacionalni pokret nije tako brzo zahvatio bošnjačke katoličke narodne mase kao kod Srba. Anton Radić, pazite, 1899. tvrdi da je kod bosanskih katolika hrvatsko ime seoskom svijetu nepoznato
Iako je hrvatstvo u BiH od austrougarske okupacije bilo u postepenom ali kontinuiranom zamahu, mogli bih kazati da je nacionalno konstituisanje bošnjačkih katolika kao Hrvata završeno početkom stare Jugoslavije, konkretnije radit ćemo pobjedom na izborima 1923. godine. Jedan od razloga je i zagovaranje ilirstva, jugoslavenstva, pa čak i bošnjaštva kod bosanskih franjevaca poput Ante Kneževića, koji se otvoreno suprotstavljao hrvatskom nacionalnom uticaju izvana. Međutim, u pomenkanju razvijenog građanstva koje bi davalo nacionalne impulse, kao i bez podrške drugih elemenata u Bosni, nje katoličko bošnjaštvo je ostalo kržljavo, dok konačno nije nestalo u hrvatstvu. Bošnjačka ideja, znači, nije mogla postati šira nacionalna platforma, što više nije došlo do sprege begovskog i fratarskog bošnjaštva, da ne govorimo iz kojih razloga, što više nije došlo do sprege zapravo njihovi neki specifičnosti po ciljevima i sadržaju. U svemu tome bošnjački muslimani su ostali nacionalno neopredjeljeni. Zapravo, dok su drugi nacionalno se opredjeljivali i sazrijevali i muslimani objašnjavali ko su, namećući im svoje koncepte, bošnjaci muslimani su se u ovom periodu borili za živu glavu. Borili su da sačuvaju što se sačuvati da, jer istočno pitanje, kako znamo, još od 18. vijeka, pa u tom periodu nije bilo riješeno, bojim se da nije ni danas. U takvom procesu bošnjaci muslimani će tragati za sobom, rekli bismo, od odlaska Osmanlija, odnosno njihovog priznanja zvaničnog čina austrougarske aneksije februara 1909. pa sve do 28. septembra 1993. kad su bošnjaci vratili narodno ime Bošnjak, uzdižući ga nacionalni nivo. U okolnostima kakve su svemu tome prethodile, kao i u kontekstu onog što je uslijedilo, bošnjaštvo je danas prepušteno pretežno muslimanima, kojima je jedan od zadataka u budućnosti jačanje vlasti i svijesti i sagledavanje unutrašnjih kapaciteta kako bi se suočili sa savremenim izazovima pred kojim se nalaze. Bošnjaci moraju sagledati svoje greške u prošlosti kad je u pitanju nacionalno sazrijevanje, te izvući pouke zarad perspektivnije budućnosti. Bošnjaci moraju imati nacionalne principe, jer samo tako će biti jasno ko i kako može govoriti da djeluje na bošnjačkoj političkoj sceni u interesu Bošnjaka. Bošnjaci moraju ulagati više u obrazovanje, nauku i razvoj kritičkog mišljenja uz uvažavanje institucija i poštivanje izabranih autoriteta, ma što o njima mislili, a često misle samo ono što im mediji prezentuju. I to sve dok ne izaberu druge ljude na te pozicije koji opet imaju obvezu slušati i poštivati u ovom demokratskom sistemu. Ja sam nagovijestio, hvala vam za pažnju, nagovijestio sam na početku svojim sagovornicima da ću očefiti i vjerujte, ovo je prvi govor gdje ništa nisam skratio i gdje sam u potpunosti očefio. Hvala muftija, hvala doktore Duranoviću, hvala vam svima na razumijevanju. Svako dobro. Hvala vam na ovom zaista iscrpnom izlaganju. Ja bih sada dao riječ doktoru Elviru Duranoviću, našem hafizu, gostu iz Sarajeva. Gospodin Elvir Duranović je naučni saradnik na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka i nešto će nam više reći o tim etničkim korijenima imena Bošnjaka. Budu. Poštovani, selamu alejkum i dobar dan. I da izrazim svoje zadovoljstvo učešćem na ovoj tribini današnjoj i da se zahvalim vama što ste ovo vruće popodne izdvojili da budete ovdje i da govorimo o bošnjaštvu i korijenima bošnjaštva. Ovdje smo čuli historijski pregled razvoja nastanka imena Bosne i Bošnjaka, ko su bili Bošnjaci kroz istoriju i tako dalje. Ja ću govoriti o duhovnoj historiji Bošnjaka. Šta smo to mi sve Bošnjaci naslijedili tokom 2000 godina da se to otprilike u to vrijeme Ilira vratimo. Jer osim ovih naučnih i teorija i činjenica o kojima je profesor govorio, profesor Enver Imamović zastupa jednu tezu koja je, ako se pogleda, on se je bavio i duhovnim tragovima Bošnjaka. Ako se na to referira, onda može se zapravo i dokazivati, a to je da su Bošnjaci zapravo narod koji se još od vremena Ilira, pa možda čak i kasnije ovdje nastanio u ovim brdima. A svi ovi drugi narodi koji su vremenom dolazili u Bosnu, oni su se polako samo tu nastanjivali i donosili su neke određene svoje utjecaje. Neki od tih utjecaja, poput ovi slavijenski ili staroslavijenski, su najjači.
Ali ako pogledamo sad našu kulturu, naše narodne običaje, naše vjerske obrade, narodne vjerske obrade i tako dalje, vidjet ćemo zapravo da mnogo toga imamo zajedničkog sa starim Slovenima, ne samo južnim Slovenima ovdje, nego sa istočnim Slovenima. Ja sam recimo imao prilike baveći se u svom magistarskom radu o religiji Slovena i tako dalje. Naišao sam na neke za mene zapanjujuće podatke. Recimo, evo, konkretno ću vam kazati. Jedan običaj koji je ovdje u našim bosanskim brzima vrlo prisutan, a to je kada izlazi mlada iz sela da se stavi određena brana. Obično je to neka, u današnje vrijeme špaga, ranije neka stožena ili neki štap i tako dalje. Da se mora platiti, dakle, djeci ili omladini ili nekome da svatovi prođu. Ta isti običaj koji se nalazi ovdje kod nas u bosanskim našim brdima, našao sam, u literaturi se spominje da se nalazi kod istočnih Slovena i Poljacima, Česima i tako dalje. Dakle, vidimo da su ti tragovi duboki i da sežu daleko. Romanizirano ilirsko stanovništvo koje je bilo ovdje, do koje su došli Sloveni, ili Traci, da li su to bili Besi, jesu li oni donijeli to ime, ili nisu, evo ostaje ova naša historijska nauka da ono to istraži i da ponudi odgovore na ta pitanja. No ono što je karakteristično i što jeste obilježje Bosne i Hercegovine, o čemu smo zapravo u ovome iz historijskog ugla mogli večeras slušati, jeste njena religioznost, osebujna religioznost. Naime, postoji istraživači koji će kazati da se ni katoličanstvo, ni pravoslavlje nikada nije ustabililo ovdje u Bosni i Hercegovini. Da je već u vrijeme kada se potpuno proširilo katoličanstvo i pravoslavlje, posebno djelovanje Svetog Save u Srbiji, ovdje u Bosni zapravo toga nema. Ovdje imamo crkvu bosansku. Dakle, imamo jedan potpuno drugi religijski, ajmo kazati, identitet. Jednu potpuno drugu vjersku zajednicu koja se veže za zemlju, dakle crkvu bosansku, čiji se sljedbenici nazivaju jednostavnim imenom kristijani i koji se zapravo razlikuju i od katolika i od pravoslavnih. Oni njeguju taj zapravo narodni identitet. Odatle je to uopće moglo da se desi i da mi da se kod Bošnjaka, recimo, sačuvaju običaji i obredi koji nisu bili, koje je katoličanstvo, recimo, koje je katoličanstvo branilo, koje je pravoslavlje branilo, ali su se sačuvali ovdje u našim bosanskim brdima i prvenstveno kod Bošnjaka. Molim vas, ja kad govorim Bošnjaka, ja mislim na Bošnjane koji su u 15. stoljeću pa na ovamo primili islam. Ne mislim na Bošnjake katolike, nego na pravoslavlje. To otprilike, to je nešto izgubljeno u posljednjih 100 i nešto godina. O tome smo čuli. Dakle, kad kažem Bošnjak, mislim na ljude koji su tokom vremena prihvatili islam, kojima je islam zapravo ključna, zapravo identitetska odrednica. Dakle, Bošnjaci su gradili su potpuni samostalan vjerski identitet još u to doba i prije dolaska islama. Mi ovdje na ovome prostoru imamo različite crkve koje naravno imaju dodirni tačke. Zašto? Jer su Bošnjani bili tolerantni, jer su dozvoljavali da se razvija bilo koja duhovnost, jer zapravo nisu bili toliko vezani za crkvenu strukturu, koliko su zapravo bili vezani da se očuva taj jedan život, da se očuva sloboda mišljenja, djelovanja i tako dalje, koja je imala sve ove svoje posljedice na društveni život o kojima smo čuli od profesora. Dolaskom islama zapravo Bošnjaci dobivaju ključni element identiteta po kojem se prepoznaju današnje vrijeme, a to je islam. Dakle, danas zapravo nema Bošnjaka bez islama, da li u religijskom ili u kulturološkom smislu. Dakle, evo u kulturološkom smislu kad kažemo, ukazat ćemo recimo da nema Bošnjaka koji ne slavi Bajram.
Ne zato što je to vjerski praznik, nego zato što je to kulturno da se slavi. Zato što je to praznik Bošnjaka. To je dakle naš narodni praznik. Nećemo kazati naš vjerski praznik. To jest vjerski, ali to je naš narodni praznik. Imate toliko Bošnjaka koji nisu vjernici, muslimani u tom nekom vjerskom smislu, ali jesu Bošnjaci, dakle, njeguju te elemente kulture Bošnjaka koji izviru iz samog islama. Vidite sad hoću da se malo povežem sa ovom manifestacijom lastavica, odnosno sa dovištima, koji su jedan specifikum Bošnjaka, koje nema u drugim krajevima, u drugim muslimanskim zemljama, koje se može naći samo ovdje kod nas. Šta su to dovišta, šta su to bošnjačka dovišta? Ja sam imao sreću da se bavim tom temom za doktorski rad, i otprilike neki zaključci do kojih sam došao jeste zapravo da su, naravno kod nas ima pod utjecajem selefizma pojavila se različite, da je to idolopoklonstvo, da je to nešto što je bidat, da je to nešto što je ružno i tako dalje. Takva razmišljanja moguće su samo ako se na dovište gleda iz vjerske perspektive. Za nas kao muslimane dovište nemaju nikakvu važnost. Za nas kao muslimane ima važnost Kjaba, ima važnost džamija u Medini, ima važnost džamija u Jerusalimu. I to je ono što mi kao muslimani, ne mi, nego svi muslimani na svijetu poštujemo. Dovišta imaju vrijednost za Bošnjake, ne za muslimane, nego za Bošnjake. A zašto? Vidite, formiranje ovih etničkih identiteta ovdje na Balkanu otprilike je bilo ne da se izgrađuje sopstveni identitet, nego da se izgrađuje ono po čemu se mi razlikujemo od drugih. Da se to nešto ističe. Srbi, recimo, njihov ključni historijski događaj, važan za njihov identitet, je poraz na Kosovu. I mi nekad Bošnjaci u nekim krugovima, kolokvijalno, kad govorimo i tako dalje, govorimo, vidiš ti, oni slave poraz. Međutim, ono što mi ne vidimo, jeste da oni ne slave poraz. I ne vežu sve to za poraz, nego vežu zato da su oni kazali ne Turcima i onome što su Turci donijeli. Pa makar na tome putu svi bi bili pobijeni, makar im car bio ubijen i tako dalje i tako dalje. I na tim temeljima se zapravo gradi kosovski mit i gradi se srpski temelj. Dakle, ne islamu, ne Turcima, i to je ključ. I to je obilježilo zapravo koliko je to, već 600-700 godina bivstvovanja Srba ovdje i naravno Bošnjaka. Isto tako Hrvati. Hrvati se u vrijeme ekspanzije Osmanskog carstva i širenja islama predstavljali kao predziđe kršćanstva. I na tom predziđu kršćanstva oni su zapravo gradili svoj identitet. E sad, mi muslimani, odnosno, vraći se ponovo ću govoriti o Bošnjacima, mi Bošnjaci smo u jednom trenutku, ljudi su koji su naši preci odlučili su da prihvate islam. I oni nisu prihvatili islam pod prisilom, zato što su morali da prihvate islam. Mi imamo narodne neke priče i mitove koji govore da su ljudi odjedanput primali islam. To nije tačno. Dakle, islam se ovdje širio stotinama godina. Ljudi su polako odvagivali, hoće li, neće li, kako će i tako dalje. Tek krajem 17. stoljeća možemo kazati da je otprilike taj neki proces bio otprilike dobro završen širenja islama ovdje. Gdje je kraj 17. stoljeća, gdje je polovina 15. To je proces kada se je širio islam ovdje, jedan širok i dugi proces. Prihvatili su islam i onda su, da bi očuvali, za razliku od Srba i Hrvata, da bi očuvali svoju posebnost u svemu tome, počeli posjećivati mjesta koja su ključna i važna za širenje islama ovdje u Bosni i Hercegovini. I vi kad pogledate sva ova naša dovišta, vidjet ćete otprilike da su ona vezana za sultana Mehmeda el Fatiha i njegovu vojsku. Koji god pogledate ovdje ova naše toponim, ove stara turbeta, vidjet ćete da je to tako. Turbe u Grabljama, otiđite tamo, razgovarajte s ljudima kod Fehri,
ono turbe malo gdje ljudi redovno svraćaju i tako dalje, uče dove putnici koji prolaze i tako dalje. Kad sam ih pitao ko su ovdje su šehidi iz vremena sultana Mehmeda al-Fatiha. Turbe na ulazu u Travnik, Ibrahim dede. Ne znam kako se zove, u Branduku. Ovdje ima turbe, također. Yes. Dakle, to je otprilike, a znaju, i ovo su poznati. Dakle, sve se to veže za sultana Mehmeda al-Fatiha. Pogledajte Ajvatovicu. Ko je Ajvaz dedo? Jedan od 40 šejhova po narodnom predanju koji je došao sa sultana Mehmeda al-Fatiha i tako da. Dakle, ta mjesta, ti toponimi na koje mi izlazimo zapravo, oni su međaši našeg duhovnog bošnjačkog identiteta. I s te strane oni su za nas važni. Konačno je Lastavica. Dakle, Lastavica nije istražena, kako bih kazao u ovom nekom kontekstu, da se istraži recimo toponimi na samoj Lastavici i sama Lastavica. Naime, vidite, ta neka predislamska svetišta, ona su ugrađena u našu toponomastiku. One su tu prisutne. Vi ćete naći, recimo, mene je zaprepastilo kada sam ja istraživao ovo pitanje, kada sam saznao da je zapravo najviši vrh na Balkanu. Znate li kako se zove? Najviši vrh na Balkanu, u Bugarskoj. Zove se Musalla. Ukucajte Musalla u Google i dobit ćete najviši vrh. Zašto? Zato što su Slaveni imali običaj da na najvišim vrhovima izvršavaju svoje, jer su tu bili najbliži Bogu. I onda je to samo u vrijeme Islama, kada su muslimani došli tamo, promijenilo naziv. Ovdje recimo na Bjelašnici imate čuvene čabenske stijene. Naravno, on će vam kazati zato što su okrenute prema Čabi. Pa jesu ovima iz Sarajeva, ali nisu onima iz Hercegovine, njima su okrenute prema Krajini. Ali čabenske su zato što je opet tu bilo svetište gdje su prije Islama i gdje su nastavili nakon toga da dolaze muslimani i gdje su se čuvali zapravo to ne kroz vjerski identitet, nego samo kroz teferiće. Alđunski, recimo, teferići. Oni nemaju, rekli bismo, ništa, to je kao kršćansko, nije kršćansko. To se sve vraća na staru slavensku, jer je stari slavenski bog, vrhovni bog bio Perun, a njegov dan je taj. I kad su došli kršćani, oni su ga samo preimenovali u Svetog Iliju i taj dan postao Ilindan. Kad su došli muslimani, onda je postao Alijin dan, pa je bilo do podne Ilija, od podne Alija i tako dalje. Uglavnom, ali to čuva zapravo korijene našeg bošnjačkog identiteta. I doći ću ja, evo sad uskoro u 19. stoljeće, jer mi je važno ovo da kažem, zato što sam tek odnedavno otkrio jednu činjenicu kojoj sam razmišljao. Naime, evo vi vidite koliko se mi danas borimo za bosanski jezik. Meni je bilo čudno što se Bošnjaci nisu 1907. borili za bosanski jezik. Nećete naći nijedan tekst, barem ga ja nisam našao, u kojima neko kaže treba da ostane bosanski jezik. Evo, ja bih volio da mi neko pokaže neki tekst iz 1907. Već mi imamo razvijenu štampu, imamo, dakle, Behar, imamo Bošnjak, imamo štampu koja djeluje ovdje u Bosni i Hercegovini. Nijednog teksta nema o tome zašto je ukinut bosanski jezik. I onda sam zapravo razgovarao s jednim profesorom gore u Sarajevu, tako došlo je do toga, zapravo zašto? Zato što je Bošnjacima u to doba nije kao element identiteta, nije bio važan bosanski jezik. Oni su žrtvovali u to doba bosanski jezik da bi se čuvali ključni dio svoga identiteta, a to je islam. Pogledajte Bošnjake u austrougarskom periodu. Samo kako da se sačuva islam. I hvala Bogu, evo, sačuvao se islam, a i sa islamom se sačuvao bosanski jezik. Hvala vam na pažnju. Hvala doktore Duranoviću, a sada bih najavio našeg muftiju, doktora Hafiza Mevludina Efendiju Dizdarevića, da nam nešto kaže o islamskim korijenima imena Bošnjak. Bujru muftija. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala rasulillah.
prije svega da iskažem zaista svoje veliko zadovoljstvo zbog činjenice da sam sudionik i udionik ove današnje, ja bih rekao, jako važne teme i sadržaja koji su nama beskrajno važni iz mnogo razloga, i u tom pogledu bi se zahvalio svojim kolegama, sagovornicima koji su oslovili neka, rekao bih, jako važna, iznimno relevantna pitanja koja se tiču svakoga od nas ponaosob i svakoga individualno. Hvala vama što ste došli da se družimo okupljeni oko onih pitanja koja se tiču svakoga od nas, i u tom pogledu bih, evo, kao jednu uvodnu premisu samo naznačio, dakle, zbog čega je ova tema važna, zbog čega je, evo, danas dakle, nama, Bošnjacima, muslimanima, važno da govorimo o identitetu, da govorimo o korijenima bošnjačkog identiteta. Dakle, to pitanje, ja bih rekao, nikada neće biti suspendirano. To pitanje će uvijek biti relevantno, uvijek biti važno iz nekoliko, rekao bih, presudnih činjenica. Prva stvar je zbog činjenice da je identitet nije samonikla kategorija. Identitet ne opstoji sam po sebi. Identitet je nešto što se gradi, što se razvija, što doživljava promjene, transmutacije u pozitivnom ili negativnom pogledu. I u tom značenju je beskrajno važno da se vlastiti identitet stalno promišlja, stalno aktualizira, o njemu donosi neke sudove, neke mišljenja, neka razmišljanja, kako bi se on usmjeravao u onom pravcu koji je bitan, važan za zajednicu. Ja ću vas podsjetiti, recimo, jednu činjenicu, da je, recimo, gledao sam fotografije naših muslimana koji su pratili, recimo, na hadž 60. i 70. godina. Znate koja je vrlo upečatljiva činjenica kad pogledate te muslimane koji su okupljeni po džamijama, na ikrar dovama i tako dalje? Upečatljiva je činjenica da nemate ni jednog jedinog muslimana bez kape. Ni jednog jedinog muslimana, Bošnjaka, neće naći bez kape. Šta više, ako biste vidjeli nekog muslimana sa kačketom, kao što vidim neke ovdje, odmah bi on bio proglašen vjerskim izdajicama i proglašeni stvarima, dakle, stavljeni u etikete koje ne pripadaju islamskom identitetu. Dakle, pazite, ovo je činjenica koja je realna. Dakle, mi smo već doživljavamo permanentne promjene identiteta. Sada, u tom pogledu je važno da tragamo za onim modelima našeg identiteta koji su važni, relevantni, koje treba, one elemente naše tradicije koje treba da sačuvamo i one elemente koje možemo da ostavimo u nekakvim folklornim dimenzijama, u nekakvim muzejskim eksponatima, izložbenim područjima, dakle, da nisu relevantne za naše doba. Druga stvar, zbog čega je važno da govorim o ovome, zbog činjenice da, ja Nasman o tome pišem, zajednice, on piše na jednom mjestu, ne nestaju biološkim nestankom. Narodne zajednice, grupacije, nestaju gubitkom identiteta. Dakle, pazite, Hitler je svu mašineriju usmjerio da pobije Jevreje Evrope i nije uspio. Tito je, recimo, također sve učinio da pobije koze. Nešto je on zalomio zub na koze, ne na mlade koze, na ražnje, nego na općenito na koze, i opet nije uspio. Dakle, ali su Maje nestale, Inke su nestale i mnogi drugi narodi su nestali, ne biološki, ne egzistencijalno, nego gubitkom identiteta. I u tom pogledu je to važno. I treća stvar, zašto je važno govoriti o ovome, zbog činjenice da smo mi mali narod, okružen, ili da budem precizni, malobrojan narod, dakle, koji je okružen vrlo, rekao bih, gorostasnim, nacionalnim, oholim identitetima koji imaju izgrađene institucije, izgrađeno afirmisane, dakle, institucije koje permanentno, državno finansirano rade na osnaženju njihovog identiteta, i ne samo to, nego rade permanentno na okleštravanju, slabljenju našeg identiteta.
To je dvostruki proces. I u tom pogledu vidite, identitet kao takav ima dvostruku zadaću. On dakle, pravi granicu i učvršćuje, dakle, nas povezuje, kao što se porodica uvezuje u jednu zajednicu, tako isto identitet, dakle, kad osjetimo blisko sa nekim, mi se osjećamo bliskim, intimni, kad čuješ selam bilo gdje, kad čuješ svoj jezik bilo gdje, dakle, pogotovo što si dalje od države, dalje od Bosne, tebi nešto mehko od srca, a na drugoj strani identitet ili pravi granicu u odnosu na druge spoljne elemente i na taj način se to traži. Vidite, kod nas Bošnjaka trenutno u Bosni i Hercegovini postoje tendencija koja nije to od jučer, naravno, koja je desetljećima stara, koja pokušava dokazati da Bošnjaci treba da odustanu od svog identiteta, kako bi kroz to sačuvali vlastiti opstanak. Dakle, oni tvrde te teze, ili zagovor s te teza, imate i u Tariku Haveriću, mnogim drugim, da Bošnjaci moraju prestati biti muslimani i što više se odreknu vlastitog identiteta, što manje budu muslimani, čak i ime ukoliko bi promijenili, tad bi oni zagarantovali vlastiti opstanak. Bili bi možda biološki, to je potpuno u pravu, biološki bi možda bili zaštićeni, ali bi kao narod, kao zajednica prestali postojati. Nasuprot toga postoje oni koji zagovaraju sljedeću tezu, a ona glasi da što Bošnjaci budu čvršće vezani za islam, što njihov identitet bude jači i čvršći, oni su sve više okrenuti pluralizmu, otvoreniji prema drugima i na taj način sigurnija je njihova budućnost. Vidite, imate sjajnog Sejda Husena Nasra koji na jednom mjestu kaže, inače postoji, dakle, teze, Bosanci, ovako i tako dalje, i kao da su oni kao multikulturni, kao da oni su bolji od nas, kao da su oni nadišli ove okvire ograničenja bošnjaštva, tradicije i onoga svega što isputava, i oni su, dakle, obukli neku košulju koja je, dakle, savremena, napredna i tako dalje, a da je sve ovo što mi jesmo retrogradno zaostalo, što treba zabaciti u neka davnašnja historija. Sejid Husein Nasr na jednom mjestu kaže, divno je, sjajnu misao, divno je otvoriti vrata i prozore vlastite kuće. Otvoriti prozore vlastite kuće kako bi tuđi elementi, sadržaj, svjež zrak ušao u naše domove. Treba nam svježeg zraka. Ali kaže on, divno je otvoriti vrata i prozore ukoliko imate zidove. Ti zidovi u stvari jesu naš identitet. I čovjek može biti multikulturan, može usvajati različite kulturne elemente i, dakle, pokazivati svoju multikulturalnost samo ukoliko ima vlastiti identitet. Bez tog vlastitih obrisa ti si u stvari margarin od kojeg ljudi mogu praviti šta žele i šta hoće. I još nešto, naravno, islam je bitan, čak bih rekao presudan element našeg kolektivnog identiteta. U stvari, naravno, pored drugih bitnih sadržaja, kao što je historija, kao što je tradicija, kao što je naš jezik, kao što je i tako dalje, jer činjenica je da svi Bošnjaci u Bosni i Hercegovini imali su isto iskustvo. Isto iskustvo imao muslimani Foče sa muslimanom iz Brčkog, musliman iz Hercegovine imao isto iskustvo kao što je imao musliman iz Cazina, i to posvjedočuje našu posebnost i naše zajedničko sjećanje. Ali ono što jeste važno, da je ključna osobina bošnjačkog identiteta nije vezana za krv, za porijeklo, za biološko porijeklo. Bitna odrednica našeg identiteta jeste kultura. Dakle, ne islam, o tome nešto govorio profesor Duranović, ne islam isključivo kao vjera, nego islam koji se transponovao, pretočio u kulturu, jer islam nije samo vjera. Islam nije samo politička činjenica. O tome imate sjajne radove Nerkeza, Smajlagića i tako da ne ulazimo u to je možda preširoko bi bilo, ali ono što jeste relevantno, da razumijemo, da nas dakle, ne određuju biološke činjenice, nego kulturološke činjenice. Kulturološke činjenice. Posjetit ću vas, 92. 95. pored svih strašnih zločina koje su Bošnjaci preživjeli, dakle, Bošnjaci su preživjeli
dakle, ili Bošnjakinje, da budem preživjeli su strašna, organizirana, sistematska silovanja. Rezultat tih silovanja, koji su imali dvojaku zadaću, naravno, jedan je ponižavanje muškaraca, a druga je činjenica, dakle, da bude brutalan, proizvodnja Srba, jer Srbi su tvrdili, srpski teoretičari su tvrdili da, jer 95, 3, 4, 5 se već pojavio problem, šta ćemo s tom djecom? Djeca su tu, majke su je rodile, nisu mogle abortirati, mada su to mnoge željele. Šta su ta djeca? Srpski teoretičari su govorili, oni su Srbi jer je njihov otac Srbin. Dakle, oni se pozivaju na biološku činjenicu. Hvala Bogu, pa je tadašnji Reis Ulema, doktor Mustafa Fenje Cerić, dobro razumio neke stvari i on je ustvrdio, ne, oni su Bošnjaci, jer ih je rodila Bošnjakinja i jer ih je odgojila bošnjačka zajednica. Zbog toga su oni Bošnjaci. Dakle, Mustafa Cerić potvrđuje da je u stvari kulturološki element prijesudan i za prijesudan kao element našeg korijena, našeg identiteta. Upravo iz tog razloga, jedna od fundamentalnih knjiga, fundamentalnih tekstova, koji je beskrajno važan za naš identitet, za naše samorazumijevanje, jedna od najvažnijih knjiga napisana u 20. vijeku za Bošnjake jeste knjiga Od tradicije do identiteta profesora Hadži Ahića, napisana još davne 1974. godine, tad sam se ja rodio, vjerovali ili ne, 1974. godine, i ta knjiga je već svojim naslovom, pored toga što govori o genezi Bošnjaka, nacionalnog pitanja, ali svojim naslovom ona sugeriše ključnu, fundamentalnu stvar, a to je da je tradicija, a tradicija jeste identitet, tradicija jeste kultura, je u stvari temelj bošnjačkog identiteta. Zato on govori od tradicije, od kulture, od povijesti, od sjećanja do vlastitog identiteta. I još nešto, identitet, opet napominjem, nije samonikla kategorija. Na identitetu treba raditi. Bitni elementi socijalnog identiteta, jer kolektivni identitet je u stvari svijest o socijalnoj pripadnosti koja se zadobiva znanjem i sjećanjem. Dakle, za identitet potrebna su dva bitna elementa. To je kontinuitet i znanje. Nažalost, Bošnjaci u svojoj povijesti nisu imali, dakle, do kraja razvijen ni jedan ni drugi element. Mi smo narod kontinuiranog diskontinuiteta na jednoj strani, na drugoj strani nama je bilo permanentno uskraćivano znanje o našoj vlastitoj prošlosti, o našoj vlastitoj historiji, i na taj način je naš identitet oklješten, oslabljen, kako bi oni velikonacionalni koncepti mogli razvijati svoje stvari. Završit ću samo s onim tvrdnjama Alije Isakovića, koji je u jednom svom sjajnom tekstu objavljenim u Zagrebu nekad pred agresiju na Bosnu i Hercegovinu napisao, dakle, sljedeću tezu. Možda Bošnjaci, to je naravno bilo davno, prije agresije, prije mnogo čega što se desilo, rekao, možda Bošnjaci ne znaju ko su, ali Bošnjaci, muslimani, sigurno znaju šta nisu. A i to je dovoljno za jedan sjajan, snažan, razvijen identitet. Hvala vam lijepo, da vas Allah pomogne, da vas Allah sačuva i od bolesti, a i od bolesnih ljudi, a tih nam, nažalost, ne fali puno. Hvala vam, uvaženi gosti, na izdvojenom vremenu, na zaista mogli smo jako puno naučiti o našem identitetu ovdje, i ja ću kazati nešto, da dok uđeni ljudi naša je država sigurna. Jer pero kojim piše i jezik kojim govori učen čovjek nekada je jači od bilo kojeg oružja. Ovim ćemo mi završiti, dakle, u našu tribinu.